Di Masakbayan. Di napalabas. Namuan ni Durina as an amakatulpo City High School. Katinawis naman ni Charis tak maginom. Tapno may liwliwag na ti parikot na. Namuan na rugti dadaktalta. Iswan nagunat ti don. Iti panangsukon da dun amadu kan nanadali kan ni Durina iti bar. Ti maray ti balasan imadayo. Kadagus mata asin arunaw ni nanadali. Papagayam, dinggan titulo ita serietay wita alawa sa napolwan. Ampon, dito idrama tayo, di Masakbayan. May kaya tito, Rina? Ha, dali. Oh, natin pare ti kotse. Tulungan ta kami. Ipan tayo ti ospitali dali. Awaga katagos litina. Ipakamuk din na pasama. Ano tinapasabak amado? Apoy anadong pari dahali iti kotse? Oh, nagbaltak na iti pasama ka. Oh, yam nadong pa ni dali gapo iti panang surut na kiniturina. Iti nagtahay. Gapo tadi na kaya tiya gawid. Anya? Atan iti palay ni Durina itay. Kaslawan amuna iti napasamahak. Nalabit ngawan. Gapo ta nagbaltak ti panagtaray na. Lekat, kumusta ka ti kasasaad ni dahali? Jakpay na kasarita ti doktor na. Iswa jakpay amunon niya ti kasasaad ni dali itar. Sapay la kumatasan ang napakaruahan. Kaasimut nubilam. Oh, updatean ti doktor na. Oh my God. Kasarita ta, tamuan ta ti kasasaad ni dali. Yaya dali, tayat ko ti kapay. Itimplaan na iti kapay. Kan ikan nakitar musal. Darasam. Manam. San nakamay sa ganaan itikapay kanar musar. Anya. Paapay. Itanya gapu. Ha? San mo ka tinam mo? Nagatupay lahang ngay pagpagam. Ipagam kitin no apay nga awan deja bakat dali itan di tibalain. Nadung paritiko chi di rabi eh. Anya. Hangam. Kasado. Di mo kati malagip. Natumpa niya ya dali, iti panang surug na kan kay ti panagtaray mo di kalsada. Anya? Kasanuday po yan tinay. Agkasapulan iti tara ni dali. Anya bata, no padasan taray baga kanito rin Ama matuhayat na butagi tunar iti dara. Kasalita minto natamdamay. Barang agkatayp da iti dara. When amado, barag umanugot kay soldad dunar itidara, para kanida ali. Aping takas na iti malikritnag. Matanagan akmitain. Kumusta matanti ko sa sahad ni Yaya Dani? Kuslang amin basol ko tikas dyan na pasama kan kuana. Mapano ko mayo ospital? Na mabain kadadadi kan mami. Dasaya tada ka dito'y salas Dorina iha. Mami, mabalid ka din nagsarita ta. Mami, dagmag na gayatan tikas dyan na pasama. Dusaon ta ka di. Kaputa na padong para ni Yaya Dali hingga po kanyak. Sada pa pagsarita alday ta iha. Kayat mo ka diti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapoy tikas daya na pasabakad kwa na. Oh, wan mami, nam kasano. Ha, agpaiso iha, kayat muti agitunar iti dara para kan kwa na. Namabalin lakit di mami. Kayat ko tagtunar iti dara, para kan ni Yaya Dali. Kumusta ni Dali, Maridina? Kayat kumatabisita di ja ospital. Nga makumi kumak namin unay, at kasapulan iti dara, mare, nga napanugot ko ni Dorina na dunar iti dara. Kat padada iti tipo ti dara, isuntia dunar, para iti inana, mami, nagasagana hon, dayon. Sige karuti ha, agigit tayo kadamari almaru or iti balay, alangarud, mapantayon, Pap na maiksamin magtanidurina kat makapagdunaran iti dara.
amato. Kita ang dabita ginak. At padada nakaturog. Wah. Panagkunam hadi. Ket masapul ngay bagatayong kiniduri na ti amin. Jakam mo amato. Ang buhet santayo palhal a panunutan itadata. Kinapatag. Makalasap ni dali itipugad. Sabagay. Sige nga rod. Sikapay lang tagbantay dito ospital. Agawid at pay, tinakmat maturog. Wen, inkabutagi na. Taplusan ka maurnuman itipuyat kun banug. Daddy, kumusta niyaya dali? Nakalasat ka din itipugad. Weniho. Nagdunar ni manang mo anturine ti dara. Talaga gayam maginada. Tagpada titipu ti dara da. Hamomon ti kinapudno. Undadi. Inaklu ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa. Nakitak mutlan ti adoption papers ni mana. No bay kasta. San ko managbaliw ti panakilangin mo iti kabsat mo. Ken san mo pa'y lang at akdakamatin ti may papanitiday to ikenkwana. Di kay matanagan dadi. San tumagbaliw ti panakilangin ko kunimanang durina. Isun pulat tati kakaiso na kabsat ko. Ipatag ko imanang durina. Nasayap no kasta iho. Alang arod, tagi na nahagpay. Kalpasan na. Mapanak iti opisina. Sininaro dadi, tayo nakadpaluto iti makan para kada kayo, at paluto at kanimang karding. Ay, sige manyaro diho. Mga anak to intun makariingat. Sad ino ti ayan ko. Payalag sakit, baki, dali. At ka dito ospital. Di mo ka di malagip ti napasamak. Wen, matlakit kun, madam. Natun para ikikutje, idi kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mo, di ka madanagan dali. Saan anan ano ni Dorina? Sad ka pa'y unay nga kakaraw ka nagsasao. Aginananak hindi. Tatlo daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga dadi ti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mo dito'y apahik ko. Nadunar iti dara para ken ka. Isumaadda ita dito'y. Kastag ayam madam. Kunaklakit din no na aksidente mo ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakarwan ka di ti panakadumpar na. Medyo, manang. Anya? Apay ako na medyo. Namin, nagkasapulan iti dara. Nimbaglangan pagpadaday ti tipu iti dara ka ni manang Dorina. Naimbagpantay manmugot na nagdunar para ka ni Nana Dali. Unarod. Napanunog na siguro. Abaso na ti kasya na pasama ka ni Yaya Dali. Isunay manugot na donar iti dara. Nalabi ta kasta. Mala, mahan tayo marutan, ta sumrek tayo iti sumaruno subject tayo. Ha? Apay ngagsagsanit ka Dali. At hadi nasakit ka na. Awan nasakit ka niya, madam. Nga makasangita ka mangkit kita ni Dorina. Mabalin ka yung mamatayak. Asan na nga muti kinapod na may papan kanya. Dali. Ngam okay lang kanyak data, madam. Gaputam mo, no kasanuti pa nang ipatadyukan kwanta. Kaspud-pud no na anak yu. Dali. Panagkunakot panawan na itap na ipudno tayo ti amin kunkwana. Patsak am awatan na daytate sa anan madam. Ang mga nod at aguraan ak.
Numaamuan na ti kinapud no may papan iti kinataon. Apapig sa sakit di. Magsasaritahan tayon to ti may papan iti dayta abanag. Intun makarwar ka dito yosental. Mami, ang gawid akon, inakaginanay di balay, orayan ako diha, at gitan tanya gawid. O may ni dadim, tapno sumublat nagbantay. Sige nga rod, mami. Mauna wakpay lang amin naging kaita. Talaga kasta iha. Magan kanto ka dagiti na susustansya makan. Tapno agsubli ti sigod apigsan. Anyam ti kastoy. Kus na makikita pilangan ni Yaya Dali di ospital. Kus na kitin makon konsensya kadagiti inar arami ko iti kunkwana amati. Makasanun, no dada kasama-pasama kunkwana gapukanyak, di pa kat, tung palpia kamahon konsensya durila, ato iti prutas iha. Ala, mahad ka, tapno daras ka makapapigsa, masukatan tindunar mo atara, ang yaman na, mami. Ano ba? Apin na dakapailan dito'y salas. Kunak man no makaturturug ka, ay, kuha, mami. Kaya't ko lang tagtugtugaw dito'y salas. Kasla na ulag ti pampanunuta ma. Mabalin ka diya mabuwak. Awan pampanunutat, mami. Sige. Kanak ta intedyo aprotas, kat inakon maturong. Dahayo kit diya, grumpang kong mga ginanahayo, gaput adun tipu yatyo maniput at dejo hospital ni Yaya Dali. Nakaturugak itayan iha. Bapanak tumatlang ija intun modamdama. Sublatak ni dadim. Nakapsut namin ni dadim itipu yat. Ay. Pero hui sumak ngamin deja Yaya Dali. Bangrugi kakatimanan durina. Mami, diyo manan isakit deja babaunan na. Ore nagdunarak iti dara. Sana kaya tasawan niya baliwan ti panakilangan ko kenkwana. Anya. Kumusta ni Dorina iti balay, dinay? Nagina na kumapailaing. Uraintun bigatan na mapaniji pagadalan, saanan aba paniji pagadalan, gaputa saan mutlaon ang makaturpos. Awen gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y, or orayo play bagan na mismo kanyak. Nagapo ako ni pagadalan daytay. Napanak sa bahid mayaf nitoy. Nagasaritam kadit itikcher na. Wen amado. San gayam a regular asimsimrak ni Dorina. Sumrak kanula no kay kayat na. Daytay danda ni exam, tapno adalat kakanumakuna na examination paper na. Aniya. Hunayan ti panangloklo hunahada tayo. Wad narod. Namsapay la kuba, taba ato lapay tikas dyan aramid na. Sapay la humatakas ta. Ala, oh my God, ang sublita itayan ni Dali. Sumublat ka nagbantay, tagawid akbik. Bang, hello Dorina. Napudaw hayta, angem nagkutong kamatan. Apanayakim mo tong kamatan, awan bibiyam mo kanyak Daniel. Kan mo balin ka di ko mas asito kanyak. Siya, mapair detail daw kuno sikati makikitak. Manan, gusto ko madaitan. Panik, kitkitaan da kayong dagiti tataw dito ruwa. Awan bibiyam ko. Daita na lang agayim mo tipagpagaan. Ha, dita kayo man lang. Ay, nasurun manen ni manang mo. Basit labanag. Nem pakasurunan na haminin. Baybayam latan. Siya kontent kit daw iti pasinsyakan ka. O may kakitin. Sumurk tandita classroom. Amangan na maladaw tayo ti sumaron o subjekta. Wow. Nasaya tadakan Dorina. Kaya't kakasarita. Anya katitipa kayon, Daddy? Ibagam kanyak tipud no. May papanitian yan, Daddy.
Apay asaan ka makatulpos itaatawan? Ha? Amo yun asaan ka makatulpos, Daddy? Kasano natangay palawag ni Durina, ti may papan iti damdamagan ti amana. Papagayam, di riwayan na dinggan, ti pagkibusan, ti saryatay wit alawas anapolwan. Ampon, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Keniti direksyon, Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Reputaso. Isagsabot tada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito inyong estasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay.